kwamba mtu atalipwa yule amefanya kazi. Mangavana kuuga mandaktari baria bari mugomone batiriwa. Gikundi kia Red Cross kunenkanira into bia mamilioni sibitari ya Meru. Nema kurua na kimera kia Cactus County ya Laikipia. Naijichia nteto cheto chawero dhaidhato mbeta wa Weston Gitonga monanirio kwa mathithio Jacinta Kagweria. Tukiambiria ni ati mukareri gite wa kanjo mangavana Peter Munya uria nowe ngavana wa kaunti Meru augite mandaktari baria bari mugomone kwa kagita ka ntuku 100 batiri wa muchara jwa ntuku eu kumania miario eu ya ngavana Munya na ndaikwirigeri nkuchania nene gatigati ka mangavana na thirikari nene na nenyuma mutongirio nthiguru kuria mangavana kuria mandaktari bau na Boniface Mongera na nteto eje. Nyuma daktari ba Kenya kuthiria mugomo jao tariki 14 mweri muthiru na ndikumirite kithiururi kiri thirikari nene na thirikari cia county. Atiri kirendekithiria ria leo kiriwira na mandaktari na thirikari ni ati daktari bari kula mushara jao igitari bari mugomone untu buria thirikari itonaniria kurikithia bwega. Daktari Boshoka Ngogine na bakara ntuko inkai baronaniria wendi bo Boshoka mugomone kairi lakini ntuko egoro mutongerio nthiguru no Rais Uhuru Kenyatta na rugire akanyokawe mantu jaja. Nimesema leo nauliza sisi kama serikali wale wadaktari ambao walikuwa wanafanya kazi mahospitali ya serikali watalipwa hiyo miezi yao. Wacha nimalize. Nauliza kwa heshima magavana pia ndio tuweze kuacha mambo haya, tuache manyuma, wacha walipe hawa madaktari. Anene ba mandaktari beruterwa Nyeri ntuku egoro nyume kugura Rais arugire mantu za kuriwa mbeca iciao ibarara ya kugura go kwingi muno. I am Dr. Gorgudi Kirit Kumar, Central Branch Secretary, KMPDU. I'd like to take this honor to thank the President of this country for hearing the plea of doctors and ending this ceaseless tug of war that is purposeless and energy sapping by asking the governors to pay the doctors. We are grateful. Thank you very much. He's a leader that knows the way, goes the way, and shows the way. We want to say we are very grateful again to the President. KMPDU is seeking industrial harmony, and we of course will be reaching out in many ways so that we can look at these other ways of engaging, so that we even bring to an end the other issues of the collective bargaining agreement, which the timelines are of course nearing an end. We bring to an end the issues of legislation, issues of employment of doctors in this country. Itajukirie mathaja maingi itinda rira mandaktari gwikura rugo imukarigitio mangavana no Peter Munya ria rararia ntu ba sentiment na go mandaktari batona mushara jao nuntu irane bura buryo bwathithiru thirikari nene na thirikari cia county. Ni ule ya kwamba kama hujafanya kazi utalipwa na nani? Mimi sitaenda huko Senate kujibu maswali ya vile nilipo mtu ambaye hakufanya kazi. Hiyo ndio msimamo ya Council of Governors. Si msimamo wa Munya na Council of Governors hawajakutana kuongea kubadilisha hiyo msimamo. Kwa hiyo msimamo ni hiyo ya kwamba mtu atalipwa yule amefanya kazi. Na ndikio ni atiri ibo mutongerio nthiguru Rais Uhuru Kenyatta bugetirwa kana ibo mutongerio kanjo mangavana no Peter Munya bukathingatirwa. Nkiripotera Uru TV kwa mushimono Nairobi, Beta Boniface Mongera. Kwa Boniface Mongera twetitambe ni ati ministry ya county ya Tharaka Nithi ugima bwa mwiri amwe na utongeria bwa sibitari nene echuka ibetetie gikaro na nyomba cia nteto kwitetera kumania nteto ati sibitari iu echuka iri ugwatine bwa kuingwa nuntu bwa kwaga roje stima ndawa na ritingoge ukarikano ati arigitani ba county ya Tharaka Nithi ibethitwe be mugomone kwa kagita ka mieri iri na ndia Samuel Gaishima na nteto ije nkoroki.
Ndeto ira ikwarua imukari wonde wa kaunti ya Tharaka Nithi na kinya kaunti ira ya Kubi kumania na ndeto ira ciandikitwe ngaceti-ini imwe wa Nthiguru ati cibitari no ya Chuka ira ya Kubi kwingwa nontu bwa kwaga ndagwa ruji stima na irio bia ajie. It has been said that we want to close because of electricity and water. And members, again, I can confirm to you, and all of us can confirm that we have electricity. And I wish the gentleman from Weru and all of us can, can take it so that we can also show to our people. Stima ya Chuka ita disconnectwa. Anaende kwa riu stima ri hon. Na kana stima watu kakaya ura, nundu no gwe kwina blackout. No gwe stima ichiuraga. Chuka hospital jena a generator ya backup. Nkuruki ndeto ino ichiugite ati nuntu bwa mugomo wa NAS ba kaunti no ura mwanka ndo thiretie meri yere kuri na wagi bwa aruti wira bakuraithiria ajendeni ya sibitari no. Mwena ogu minista wa ugima bwa mwiri wa kaunti no Magdalene Njeru augite ati gutire na maburio ati cibitari no iri ya Kubi kwingwa kinya wethirwa na kujirite ati ikwithiritwe kuri na thina ya ruji ira yithiritwe iri gontu kunthe muci wa Chuka. Tharaka Nithi County has installed water, or its own water in the facility that has costed almost 23 million. That's already is running in the facility. It's only there was some disconnection when the road was being repaired and the pipes were destroyed. But right now, as I talk, they have been repaired and there is a lot of water running in the facility. There was nothing like disconnection of water. Kuruki na kujirite ati cibitari no itimamite mwaje no mwe gwa kagita kameri yere rira NAS bagomete. Kuma mwambirio wa mweri wa yere ajie barabathi ya cibitari no ita 95 wa ntuku na baba na ntubakai bakigananwe na kagita karakangi. Onini bobo banto ikumania na kwigwa ajie baraba inyirikite nkuruki batuma gwa cibitari cia Ntukiombe nonto gutire mwaje aithiritwe akiewa gitanda cibitari no kwa mieri yere mithiru kumania na mugomo ujo wa NAS. Mwena ogu murugamiri wa weyani bwa ndagwa ndeni ya cibitari no Dr. Elijah Kimeti augite ati gutire reo cibitari no yaga ndagwa na nariungitie andiki bantheto ndeni ya store cia cibitari no kwibonera ndagwa ino. But I want to confirm to these members of press today that the Chuka Hospital has health commodities, and as you can see, we have even some in this store, and this is just, part of the facility, and we will be showing you more of the health commodities that we have in the facilities. Ndeto inu cionthe cirarire in those media houses ti ndeto cia uma na gankwenda kwira muthikirie wa Tharaka Nithi County natige kwenerwa kira hospitali ni mbinge aya gukwira mucie aya kurega kugwata services iri batirie akienagirwa na aya hospitali one kana akanengerwa dawa kana tinengerwa ndigo gununtu hospitali ya Chuka etaingwa netingwa. Cibitari no yanenkeretwe mbia kuma kiri thirikari ya kaunti mweri wa 10 mwanka muthiru na kiumia kithiru irio banenkerwe cia kuota ira ithirite mweri wa 3 onto burabo kuonania thina ino gomba kuigwa ciumanitie na gucererwo kwa mbia kuota ya mbere ya mwanka uju. Mwena ogu atongoria baba batirenda kwariria mantu mawadi cibitari no ira twariongite kuntugo nthiru na twethera itakaribu ega. Atongoria ba kiama kia NAS kia KNUN bariuga ati thina ino ya ndagwa ruji wagibwa irio bia ajie ni chwiriritwe ngerekana ya mpwe nyuma ya ndeto ino kumburwa inyomba cia ndeto. Gutire na nkanja ati kuri na mantu maingi mabateri kuraithirwa kenda cibitari no ya Chuka ikinya kiwango kia rietwa ria jo ta cibitari ya Rufaa na ni iguru ya ministry no ya ugima bwa mwiri ya kaunti ya Tharaka Nithi guchwa ngerekana ya thina ino ira ithiete na mbere guchokia cibitari no nyuma ajie baingi bakiaga gutethio kuma cibitari no. Samuel Gashima, Weru TV, Tharaka Nithi. Bwega Samuel Gaishima na kioya getu kentu kwenarua ni andaktari ibabateria kurewa riria batari ngugene mandaktari ibabateria kurewa riria batari ngugene tutumire ki inya kibogo ithatu ijire imwe tukithoma ntumiri eku twetitambe na twetitambe anteto cheto tigikundi gite kia kithirikari kia mutharaba mutuno ikenjanite into bia mamilion jambecha
kiri cibitari nene ya Meru ntobiria murungamiri wa gikundi kiu Mugambi Gitonga augete ni utethio bagatigira bugukinyira cibitari ingi cia kaunti ya Meru. Edwin Gitonga, Nteto Eje. Akiaria cibitari nene ya Meru narako mukarotethia bo into bia cibitari kuma kire gikundi kia Mutharabajo Mutune. Minister ogima wa mwiri kaunti ya Meru William Morana ugete ati guthite kwina wathokire ureti bo into biu. Ariuga into biu bira bitumirite milioni 13 bethira bikirombo kuma mwaka na jwa 2010. Na ita na mbere kuga ati baketha bageti into bingi kenda gutigira ati cibitari cionthe cia Meru ciena into bia kinande. Kinge ndenge kuga ne ati tu kuria ngobo fandi keriko kuitanguke na principal recipients ya Kenya Red Cross na National Treasury manto procurement ikume na mbije kia ngitari na monoja ya ipo tokwa wanarwa jo share education committee 2010 tukuza ile 2010 tukaenda andikire proposal and country wana $45 million for HIV, 138 for malaria. Lakini turaranya ni kontre karita ngari raja monora. Nawe murungamiri wa gikundi kia Mutharabajo Mutune Mugambi Gitonga na ugete ati interview biketha bikinenkanira kire cibitari nyanya ndene account ya Meru. Niba kwirigira baketha bakinenkanira kire cibitari inge kagita gate kuraja. Aruga rutera montikanya bethe bakinenkanira utethio bo kire county ithano imwe acere county ya Meru. Na ati barenda kunenkanira kire county 35 nthigurune. Une nkuromba intobi twaejana cibitari ile igaikua itumiro bwega cikwe chumbe comment ino bwega na ningwite kigatumika bwega nuntu after to deliver kana chia kwa cibitari yu our team kana suppliers ba supply the equipment bakeja batri ni medical staff mantu ja gutumira na inyako chigwatithania kenda chumba gutumika bwega. Nkiripotera Weru TV mbitago Edwin Gitonga. Na kamati ya mĩanga na ithurano IEBC nĩĩtĩkĩrĩtie ngwatanĩro ya NASA gwĩka kambi ya gũtarĩria kura chao. Akiaria nyuma ya mũcemanio na atongoria ba ngwatanĩro ĩyo, mũkarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati yaugĩte NASA na kinya nyũmba cia nteto no ithithie ũtari wao ende gũtũmĩria kwa mũchindi ingo ya IEBC. I want to read the resolutions of a meeting we had with the NASA team in our offices on our invitation. We wish to report that we have had very fruitful discussions on a range of issues that concern election preparedness. The following issues were discussed and agreed. One, the issue on parallel tallying of results. Political parties and media may monitor, tally and verify the results for their own internal use. However, parties recognize that it is the mandate of the IEBC to announce and declare results of an election. 2, audit of the register. KPMG shall engage stakeholders on the process of the audit of the register. This will ensure that everyone is on board during this critical process. 3, technical committee. The committee to oversee the implementation of technology shall formally commence its meetings next week after Parliament has approved the regulations on ICT. Parliament has approved regulations on ICT and the committee will commence its meetings next week. Na kamati ya kumenyera jaji tuthiurukite nema bambetie gutura manginyonte cia Laikipia North na ria barumeri mpanga ya kimera kia Cactus. Nema yejete ya manginyo jaja kenda kuonokia nture u na kwa wirigiro arimi na arithi baria bakuga kimera kiu giutamba na Rwiro muno na Sharon Konge ena Nteto Eje Nguruki. What you do, you place it somewhere like here. Opuntia ni mutejo mwe jomire kwambira ntore na Laikipia North ne musonko omwe na jona ni uthongi muno jogekura nkorokia miaka 50 mutejo jonjoga rokete na kwathena muno kira karibu ntora eu amwe na nyamushi yao tejojo jometa kujokia munda jo munene muno ntorene eu na kuraga nyamushi ya karibau niko gitumi nema yomite gwesiria ureo makuthire mutejojo ntorene eu bombe itakureta nyamukire mutejo na iko makwera mutejo monkajo kadhira ni kwamba
hatuna wakati sasa wa kungoja ili tuweze kutoa Opuntia. Lazima tuanze sasa hivi, na nashukuru Gavana Irungu kwa kusema tutaanza sasa na kuendelea mbele. Kulingana na munene wa ranchi ya Oljogi Kimani Kuria, nyamo iji nijometa kuregeria mutejou wokora. Opuntia stricta, which is a cactus which is become a problem in Laikipia North and beyond. So what is happening is that we are propagating the insects in this greenhouse, and what usually happens is that we go harvest and clean materials in these white buckets, and in each bucket we put an infected leaf. Gavana Laikipia Joshua Irongo humeta kwa tambaru ontobobo bwanema akiwa kaigato makaribau bakara na dheri. Akitufanyia hayo naye Nema DG yuko hapa. He is a professional. He is professional. Kwa hivyo yeye yako na huo ujuzi. Na kwa sababu yeye amekuwa anafuatilia hayo maneno, hata huo mdudu uliwekwa kule Oljogi, ndio alikuja akapitisha EIA, Environmental Impact Assessment. Akaipitisha na sasa ameikagua na ameona ya kwamba ikiashiriwa sasa kukula huu mnyama Opuntia haitaharibu nyasi. Mutejojo jogwethagia mbeu na igakora na kujura ntura eu yonthe ya Opuntia ambao imekuwa tisho kwa ufugaji na hasa pia kwa vile watu wanaishi hapa. Watu imetatiza watu kabisa. Vile tunaishi kwa tabu, kwa sababu hii mmea inaitwa Opuntia imesababisha watu kuhama kwa maboma yao. Nani karibu bana Laikipia North bakoma ukana na dhere ira bombete kuwagani Mutejojo. Nikiripota Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, Mbeta wa Sharon Nkonge. Na mutegeri tukonogoka nini ende ituchokete kagita ate kuraja na Nteto Nguruki. Wega mutegeri kwithwa wena tweja ndene Nteto Chewero thaitha tunaito ukuretie kithono kuthugania mandaktari ibabaterie kuri wale bae mugomone kuona saresio kuma chuka liuga wasilipwe na nkona omwe liuga batebaterie kuriwa akauga batebaterie kuriwa nonto batari tangoge na nkona omwe akiuga tunapaswa kufuata maagizo ya rais sio gavana. Ibwega na nowete na mbere gutuchokeria kiuria kiwa tukithoma maoni jaku twetete mbere na Nteto yetu ya Wero thaitha twetete mbere ni ate ikugite nkuchenyo gatigati ka kariba mawa na batere murungamiri wa kanisa ya St Paul ere gatigati ka musijo mawa egoria roje roria akariba kuga ni rwa kirinde na batere u akauga batere wetagwa soldat waro kuthurite na Dennis Mugendi na Nteto eje Nigukite gusokaniria kanyuna nkusanio gatigati ka batiri John Peter Kinyua uria ayikene tamukire wa kanisa ya St Paul mushini jo mawa na ntubareba kunjaga roji ruria batiri akuganirwa batiri watene wa guku Father Solindati indi antubaba bakaugatirwa we ni rwao ukeza kuri antu agimba makaragaja bateo muna pipe baturanga kulinga na batiri Kaberia na batiri John Peter Kinyua ruji ruru ni batiri Solindati arukudurire na kundi arukai aturibantereji indi thai antubaba barethia ni rwao ruji ruru nkujanyo Solindati etire kimukia mwanga kwa itari aromba kingotore ndururu chumuni ejaga sauce. Haya no ndo muchongo na ibaterere tiara wakaenga ekatapuo hawa kerene kunda roji na taifu ngiara kenine ana bakunda rojo anda bakunda rojo na ndenyi me okundwa rojo tapure tabu orua mamemba bakwingia baraga na ndo rojo baterere leo antu baba nabo ni bagoteta na kuga roji roro ni rwao na barua mbere tie bagwatanite bonde Father Solindati ari mukamiti muthiene arigiana kubatunya ru rojo rwaene water project na country member ruo na Father Solindati no nari member ruo
lakini farda sondati ile ambire kuma kafadha ndene parisiye kaberia kuya irio aingeru rutu turacia ruo kwa tuko no kunya asiethe ruo rwake lakini waita ndene katibe ruo kai mumemba namba 33 ni atia kugakara ondiria alitoa Father Solindat Teachers College na skuru ya St Paul Primary, kanisa ya St Paul na Solindat yonde itina roji nana bali lazimika ikugurirwa roji kana gutumira ruru rwa sewage rukurukirite ku na sio nkusanio sienderete antu bakagwa roji tura Father Solindat nirwao na boba tiriba kagwa roji nirwa Father Solindat jure kama ni siasa goteke guake ona kenero imwan chamba. Dennis Mugendi, Wero TV, mushini jo Maua, kaunti ya Meru. Na mbondi ya kithomo kaunti ya Embu nimeneretia nene thirikari ya Martin Wambora wakiuga ati niremetwo ikorwo na nkunkumo. Mutongeria wa board arĩtie nyuma ya kumia ripoti ati kwina winyangia bwa ambapo wa mbeca cia kithomo na Rita Mwaniki ena nteto ije. Kamiti ya kithomo kaunti ya Embu yugite ati kuona thirikari ya kaunti gutiri undu ikage iguru ria aria maragwatikana na ciiko cia ungumania nikio gitumi ciiko ino irathi na mbere kwa wingi. Mwene giti wa kamiti ino araragia miario ino vuve ya ungumania kumenyekana uvecanire wa mbia cia kithomo no ati gutiri kinya rio setwe ni thirikari ya kaunti. Ene mavetia twaugire ngavana niwe munene wa kaunti ya Embu agirirwe ni amenye uria gwikana tondu acio ni aruti a wira ake angikorwo mundu nukuvota kwiyambia cia mwingi kana ciagirwe gutethia mwana muthini ni atia wingi atangika na niwe mwene mbeca ino kana niwe u entrusted to mbia ino avesane tini tu avesanire na twauga he should take action. When we say take action means many things. He dismissed because he is very responsible over an officer to do what he did. Arongerera ati ungumania ni utumaga andu aria thini na marenda utethio matikatetheke kuona itonga nicio ciocaga mbia iria nyingi. Most probably igacoka irutwe itumirwe undu uria guteagirire na ni waimire mwana wingi wina thina na vathi ya kuvewa mbia kwoguo mbeca ino niturona wega nyingi itikinyirite andu aria mena thina tondu angikorwo secondary nicio ciaverwe mbia iria nyingi na kwina mistake teyo kana kwina mavitia tamau polytechnic rimwe secondary nicio ina mbia iria nyingi kungikorwo mavitia mau ni macokerwe no nginya gukorwe mbia ni nyingi iria mburu. Ararikiria kuga ati ruvonge rwa kithomo ni ruru na ciiko ino nyingi kuona masukuru na mone mengi na ciana iria irenda utethio nwa nyingi. We sampled schools. Twathire Ciara Polytechnic Vocational Training Center, twathie yo ya Gitare, twathie Kangaru, twathie Riamurai, twathie Makawani. We were able to pick one or two issues in every other school, but Gitare was most affected. Niyo ya ina thina ule munene. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Rita Mwaniki nteto yu na cukuru ya primary ya kauni ndene ya giciko kia ubunge kia Mara ne tongeretie ke mubango jwa wandi na umenyeri bwa miti Kenya yonthe jwa Green School for Commercial Tree Growing for Green Economy jwa mbere mutongeri onthe guru Uhuru Kenyatta mwaka jwa 2015. Samuel Gaishimana nteto eje kuma Mara. Ikumania na ngugino ya wandi na umenyeri bwa miti ararongiruru ro umenyeri bwa mito rutongeretwe imwerekeria wago Emilio Mugo runenkanirite ke wakiri cukuru ino ya kauni gya kubagwe iru kuthina mbere kwanda na kumenyera miti kianini ya cukuru inu akinenkanira ke wa Ikebantwa director Mugo mumenyeri munene wa mito ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Benjamin Kenyili na uritia chiari ba cukuru inu wa mwena karibonde ba kaunti ya Tharaka Nithi bathingatire njira mwanya cha wandi bwa miti gutetheria gukinyira kiwango kia mito kira kiandikithitwe nthiguru ngima. Ikiwa ako na eka 10, eka moja anatenga ya miti ambao ni 10%. Ikiwa ako na eka 5, ana make sure ya kwamba at least nusu eka amepanda nini? Amepanda miti. Ndio tuweze kuona kwamba tumeinua kiwango ya forest cover in the country.
iweze kufikia 10% kwa ajili saa hii iko 7.2%. Tharaka Nithi unapata ya kwamba forest cover ni 19.4%. Mumenyeri munene wa mito wa sub-county ya Mara Nancy Wawira na uritia chiari ba machukuru bawatanire na arimo kuthithia na mbere murandi tojo uraure kiguni kire mtu wonde wa mwena nthiguru ngima. Mkipata mradi mwingine tafadhali wazazi mshike mwalimu mkono. Sio kusema mwalimu ametuletea nini hapa hata atuelewe. Ni kama mungesema hivyo hii mradi ingefanya nini? Haingefaulu. Kwa hivyo kile mnaambiwa na mwalimu ambacho mmeletewa na serikali ni mzuri kushikana mkono, si ndio? Akiaria kagita waku mwarimu munene wa cukuru eno Kenneth Gitonga ariuga ati miti ino no tonga bunene kiri cukuru eno mianka ya nyumani. Na tugite miti nio tukwenda nontu twatara mathabu tuliona thutha wa miaka 15 mutumo wa mukima ukaumaga 5,000 riu twandite miti 1,000 ni tukuona cukuru ikona mbeca nyingi tumbe ku harvest mwena omwe. Kethira cukuru ira chingi no ithingatire ngerekana ino ya cukuru ya Kaoni ontu bobo no abugarure maramati uthiurukirite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na Kenya ngima ontu burabomba kinya kwagirithia riera nkuruki. Samuel Gaishima, Waero TV, Tharaka Nithi. Na vamwe bageta kiothe kia maune, vamwe kiothe kia nchungo na kiri bange bageta kiothe kia akuru. Edwin Gitonga naranĩtie na akuru vamwe akenda kumenya kaumo ga kiothe giki kianande kiambĩtie kuthwo kinya imbeũ mbithi na kinya kumakania ni ati antu babaingi batije kaumo ga kiothe ki igwika ukaria. Kiothe kia maune gitwira giki kiothe antu babaingi batwira bakijuka gitina gitumi na bakiuga ati ni kia kuru bakuru aki. Inderu wa mono ituonete kiothe ki gicethwo ni antu kinya babethi na nikio gitumi tugutagera mantu jage kiothe ki. Fati Murangeri ura ni mwandiki munene wa Njuri Ncheke ari gwa kiothe kia maune kina miaka otaira Meru benayo ni untu kiambirire Meru bejire guku biothe bira birona ari kiutha untu baresha kana kwigwiria kingi antu bakana ukao bara bathiria ngugi ciao bakiutha antu abe bara indo na aikiathiria ikithiraia kinya stress akuru baba inge jabari taris na baba bangi bonde beja kudha mandu ya bedro bena yo bano gia tombo ya teno ga bedro be stressed watega akuru baba ingi para boda kudi bateo na dine stress tondu kudi imbuchedo yudiria stress non tu te dugani mandu ya mangi kudi ukenjoy kutuke wane wetori ariwa gitumikira kinene gya kwambire kiothe kiki ari ukaria na ara akuru bethagira bate kumama na kuthikira ara baithukiro ni maitha netete na mbere kuga ati akuru bagicetha kiothe kiu batona toro na ibethagiro kinya bagicokaniria kanyua ngugi akuru kiri ukaria Murangeri aruga yari kumenyithia nthakari maitha jeja riu nthakana cikaumira na kurwa najo na ndio makuria kiothe ni atakiumba kuwika usalama kiothe kia turikenda kithero gikiome kianja no ntunja ciethero iri amwe o villages na ndi akuru nio banoka mujau ne ukiuthikiri bakiuthaga bathikirite no ntumbere ikwari na maitha na antu ibatagwa ng'ombe ciatagwa jau kugigitawa na Pokot na ndi akuru bakarindi gurora ugeni bureja bakauga mbu kana ram kenda tumiriu ikinya ng'ombe riro itigete tontu bu akuru batemama no ntu ibakuriba kumba kurebu igukara iba mamaga na antu akumama baikiuthe ni batemama baketha bare arati antu bara baingi basethaga kiothe ki ntuko na ici bariuga ati gitumi kia gucetha ni kunyinya mathugani ja maingi na gutigira bagucia mbere na mirimo yegie mathuganio bariuga ria muntu athagira agicetha ina ethagirwo akiorua ni mantu ja maingi ja jathigirito jakimucumbura nontu batumba ukara mutakawe no mbokara nyamatha ja tukajana lakini kiothe ni no ukare nyume kula no ukare nyamatha kinya ja tukajana kenda nguci yakwirio kwendaga cibwira na ikyo kiari manager wa ye ajua na ikyo tumaona antu bara ingi bara biashara baba ingi bageta mutindwa umethoka kolomoni beta bagaikia onda ciao ketheja baba nyanya ba matunguru na ino ntumuturo tigire atakulea na yo mutigire ndie na wakenda na ndia ona fainda no yo kuri ogoro na yo goka no kana yo terete mbe ciaku kiothe ki kinya ni kethagirwo ikireta antu amwe kuma ntere mwanya ni untu ria gigucethera kire misi kutha kwina antu batiumite nture na imwe ne bakamenyera kire kiothe ki kia maune
ikiuthi antu baingi bamba kuthabeju kaja unyange bokanya indi ndirimene na koronterese mutinda bara bambirite ate kiuthi kikitho nyagite thi antu kuthaba kinogo kia mathuganio ikari kana kiuthi kia maune gita mononda kana antu bangi babethi batethagira bagitikirwo ni gucetha indi ntukune iki kiuthi kikiete njira imwe kurigiria mirimo mwanya mwanya na kureta antu amwe nkiripotera Weru TV mbitagwa Edwin Gitonga. Mutongeria umwe kuma Ikambara gwatete mbaru gutarwo kwa Raila Odinga ta muroiri wa giti kia urais na ngwataniro ya NASA. Stephen Mule uria ni mubunge wa Mutunguru na meneretie munini wa mutongeri wa Nthiguru William Ruto na kumwira nande NASA ena atongeria na ena ngwataniro. Mule augite ngwataniro ya NASA igachinda kiama kia Jubilee kia kithurano kinene kia mweri Joanana na Harrison Mwenda ena nteto eje. Wiper! Wiper! Mubunge wa Matunguru Stephen Mule nandi ni augite akagwata mbaru mutongeria wa rwangiri wa NASA Raila Odinga kirikuruira giti kia urais kithurano ne twitite. Mule augite ati munini wa rais William Ruto ni athiritwo akithiuruka kunthe Nthigurune akiuga ati NASA batithuranirite na nandi NASA ina mutongeria na gakanigo kagita ka thirikari ya Jubilee kwithirwa ikiebera utongeria ene. Na nataka kuchukua fursa hii nijibu Mheshimiwa Samoei Ruto. Umetembea Kenya mzima ukituambia sisi watu wa NASA atuelewi kule tunaenda. Wananchi wa Matungulu na wananchi watukufu na wananchi wa Kenya, sisi wana NASA tumeamua na tumeamua kuokoa nchi ya Kenya kupitia kwa uongozi wa Raila Amolo Odinga kama rais. Kuruki munene augite ati gukethera kuri na gituo kia NASA gia gutari kura kiri kithurano ne twitite na oria mutongeria wa Nthiguru na munini wawe batige gutonyithia siasa iguru ria untu buu. Kwa hivyo kama sisi kama watu wa NASA kutoka kila kituo, kutoka pembe zote za nchi ya Kenya, kutoka mkoa wa Magharibi, mkoa wa Pwani, mkoa wa Northeastern, Central, Rift Valley, tutakuwa na vituo za kupeperusha matangazo ya NASA moja kwa moja kwa Tallying Center yetu Nairobi. Akiongera Murene auritie kamiti ya mianka na ithurano tayo IEBC gwitithia ithurano na njira ite ya kwendera na oria akenya bakarebariri itho mwanka riria kura cikarikia gutarwa. IEBC umepewa mamlaka na katiba ya kusimamia uchaguzi. Kama Wakenya tunasema lazima usimamie uchaguzi kwa haki, ukweli na usawa. Na nauliza Wakenya na vijana wote kutoka pembe zote za Kenya, tarehe 8 mwezi wa 8 tukipiga kura, kina mama na kina baba wakienda nyumbani, vijana tutabaki kwa vituo tulinde kura zetu, tusikuje kuambia Wakenya tena kura zetu zimeibiwa. Mule aritijaja ari gicigone kia mbunge kia Matunguru na aria araruguraga mirandi ya CDF. Nkiripotera Weru TV mbitagwa Harrison Mwenda. Ibaga Harrison Mwenda inteto eu na mutegeri ke nteto chia Weru thae mwetu ukari na Deputy Speaker wa County Meru Kimathi uria tombea kwa niriano ya mantoja mainge jegia County Assembly ya Meru na siasa chia Meru geta kuraja ndo ito chokete na rwaria rou.